Dobar dan i dobrodošli u moj novi video. Današnji video će se ponovo ticati teme stranci koji su nas volili. Čovjek koga sam danas odabrao za analizu, ajde da kaže, čovjek jeste stranac, ne tako dalek, s obzirom da je reč o čovjeku koji dolazi iz Bugarske, mnogima možda nevjerovatno. I dan danas je, hvala Bogu, živ. On se zove Mihail Nikolov, poznati ginekolog. Inače čovjek koji je radio na Vojnom medicinskom institutu u Varni. Bio je doktor Bugarske bolnice u Libiji i radio na ginekološkoj akademiji u Severnoj Karolini. S obzirom da je reč o starijem čoveku, mislim da sada ne radi tim intenzitetom i tim tempom, s obzirom da je imao 80 godina, znam da je do pre par godina i dalje bio u radnom odnosu. Tokom nesrećnog rata u Bosni, Mihail Nikolov se interesovao šta se to dešava, kako on sam kaže, sa njegovom pravoslavnom braćom. Čitao je i slušao je kako se vodi kampanja protiv srpskog naroda i generalno protiv Jugoslavije u tom momentu i kako se Srbi predstavljaju u jednom potpuno pogrešnom svetu i potpuno pogrešan način u odnosu na ono što zapravo jeste tako. On, dok je sve to pratio, bio je našao se u Libiji i preko svojih srpskih prijatelja se prebacio 1993. godine na prostor Bileće, a iz Bileće se zadesio posle par dana u okolini Konjica i na mestu koje se zove Borsko jezero. Mihail Nikolov, Miloš zvani doktor Bugi, iako je bio ginekolog po vokaciji, vršio je operacije, davao anestezije, lečio ljude, čak je davao i psihijatrijske dijagnoze, bukvalno je bio sve u jednom. Za vreme dok je bio u ratu, nijedan vojnik koji je došao ranjen kod njega nije podlegao povredama. Poznata je njegova operacija jednim vojnikom koji je presekao mitraljevski rafal, koji je, hvala Bogu, i dan danas živ. Za vreme rata uspio je da izvrši 26 porođaja, učestvovao je u brojnim zbegovima sa Srbima. Kada je završen rat 1995. godine, on se iz Konjica povukao sa među 13 i 15 hiljada izbeglica na prostor Višegrada, da je tu ostao još 6 godina. Inače, sam kaže često da mu Bugari zameraju zbog toga što je dao svoj aktivni doprinos tokom ratnih dejstava, ali da je on to smatrao kao ljudsku i duhovnu obavezu da pomogne svom bratskom narodu Srbima. Inače, pre 5 godina je odlikovanom ordenom milosrđa. On ne voli da se hvali tim ordenom, kako kaže. Kaže da ga nije samo dobio on, dobili su ga svi vojnici i ljudi koji su tu bili pored njega za vreme svih tih ratnih zbivanja. Inače, čest je gost manastira Tvrdoš, za koji kaže da je jedan od najlepših manastira, bakar 2 puta godišnje, i do upokojenja vladike Atanasija bili su izuzetno bliski prijatelji i saradnici. I kaže da je često voleo da se duhovno napaja razgovarajući sa vladikom Atanasijem Jevtićem. Doktor Bugi kaže da će, kada se zvanično povuče u penziju, doći da živi u njegovoj Hercegovini, kako je sam danas naziva, jer je ostvario određenu vezu sa Nevesinjem, Trebinjem, Konjicem i ostalim predelima Hercegovine. Reč je zaista o jednom neverovatnom čoveku, poprilično skromnom po onome što sam uspeo da saznam, ali nisam uspeo mnogo, jer ne postoji veliki broj podataka
vezanih za njega. Jer znate i sami kako to kod nas i Srba funkcioniše. Ono što vredi, ono što zaslužuje pažnju, mi mu i ne posvećujemo nikakvu pažnju i pustimo da to prosto iščezne i nestane. U svakom slučaju treba da osjećamo veliki stepen zahvalnosti prema njegovom liku, prema njegovom delu, svemu onome što je učinio za naš narod tokom nesrećnog rata koji se vodio na prostorima Bosne i Hercegovine. Hvala vam na pažnji, hvala vam što podržavate moj rad. Naravno, neću odustati od karakterologije Srba, nepoznatih Srba i stranaca koji su nas volili. Jednostavno, te ljude neko mora da pomene. Eto, dao sam sebi taj neki zadatak da ću to isteram i isterat ću do kraja, budite sigurni. Možda probudim i nekome ideju da nastavi taj moj rad, da unapredi, da usavrši, ne znam, čudni su putevi gospodnji. U svakom slučaju. Eto, za sada toliko. Ovo je bilo o doktoru Bugiju, koji je 3,5 godine proveo na Hercegovačkom frontu, koji je lečio Srbe, pomagao Srbe i kome nijedan Srbin nije podlegao povredama tokom ratnih dejstava, a reč je o ginekologu, a ne hirurgu ili nekom drugom. Čak je, prema što završim, jednom momku koji je konstantno imao groznicu, imao temperaturu preko 4 stepeni. Roditelji su ga doveli kod njega u bolnicu da vide šta je s djetetom. I on je rekao sindrom rata. Roditelji su izgranuli. Kao nikad nismo čuli da tako nešto postoji. Kaže, vaše dete boluje od sindroma rata. I njegovo telo se ponaša tako i zato i manifestuje na taj način i zato je konstantno pod temperaturom od 40 stepeni. Hvala na pažnji i vidimo se u nekom od narednih videa. Doviđenja.